lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Today, the 7th of August, is a day on which the government gazette for our country is going to release the proclamation. Holobye wa mimfumo ya miganga Velinkosi Hlabisa a hlambanya ximfumo siku ra nhlawulo. We're going to announce the mayoral candidates in a week leading to the manifesto. Vandla ra ANC va amukela leswaku nhlawulo wa nan'waka wu ta va tikela swinene. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka channel ya mahungu ya le haye eka vuhaxi bya DTT. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni Riperile. Nguva ya nhlawulo yi sungurile. Holobye wa mimfumo ya miganga Velinkosi Hlabisa u hlambanye ximfumo siku ra vumune Hukuri na n'waka tanihi siku ra nhlawulo wa timasipala. Leswi pfulela van'watipolitiki ku sungula ku gangisa tivhoti. Afrika-Dzonga sweswi va swi tiva leswaku siku ra 4 Hukuri lembe leri I ro vota. Xitiviso xa holobye wa mfumo wa miganga Velinkosi Hlabisa xi tiyisisa nhlawulo wa mfumo wa miganga wa tiko wa 2026 leswi pfulaka ximfumo nkarhi wa nhlawulo. Vurhangeri bya tipolitiki bya timasipala hinkwato etikweni eka malembe ya 5 lama taka byi ta ya hi ku vanhu va vote njhani eka nhlawulo lowu. Today, the 7th of August, is a day on which the government gazette for our country is going to release the proclamation which officially announces 4 November 2026 as the date of the local government elections. We have been talking about this date. It was just a talk about talk, and today I am making it official that the people of South Africa must have their say and bring a fresh air in the local government space. Time for complaining is over. Let us look forward now with a determination to put a mark through our vote and bring a new dispensation and make our local government work. Xitiviso lexi xi landzela tin'hweti to kunguhata exikarhi ka mfumo ni khomixini ya nhlawulo IEC ku katsa ni ku hlohlotela ku tsarisa ka vavhoti, ku vekiwa ka swipimelo swa tiwadi ni ku lungheka ku tirha. Hlabisa u ri mfumo wu tshemba leswaku nhlawulo wu ta va wu tshunxekile ni ku tshembeka. Every month I hold the Interministerial Committee on Local Government Elections, and after today these meetings will happen fortnightly because we are systematically now turning the corners towards the arrival to the 4th of November. I am confident in these meetings we have IEC, SAPS, Home Affairs, and all other departments that are related in ensuring free and fair elections. Hlabisa u vula leswaku nkarhi wa nhlawulo a wu fanelanga ku va na madzolonga, laha a nga tlhela a kombisa ku pfumaleka ka ntshamiseko wa tipolitiki etindhawini tin'wana ta tiko, ngopfungopfu endzhaku ka ku dlayiwa ka mukhanselara wa masipala wa eThekwini wa Ward 17 Sibusiso Khwela. I want to appeal to political parties in South Africa. Tolerance. Let us tolerate each other. And I want to appeal. We do not want to see instances of violence, killings amongst candidates, as we saw the unfortunate scenario in eThekwini, our councillor in the local government space who was gunned down on a broad daylight. I want to convey my condolences, but I'm confident the police will eventually apprehend
the culprits. Leswi siku ra nhlawulo sweswi ri tivisiweke ximfumo se ku ta langutiwa matshalatshala ya tipolitiki ku boxiwa ka mavito ya vayimela ku langwa ni malunghiselelo yo hetelela ya nhlawulo ku nga si fika siku ra 4 Hukuri. Mavandla tipolitiki la nga ta va xiphemu xa nhlawulo wa timasipala va salele hi mavhiki manharhu ntsena ku heleketa nxaxamelo wa vayimela ku langwa eka khomixini ya nhlawulo ya IEC. Va fanele ku va va nyike IEC nxaxamelo hi awara ya 5 hi siku ra vu28. Mhaka leyi tivise hi IEC eka nhlengeletano ya vateki va mahungu ePitori. Nkarhi wa famba eka lava nga se tsarisaka ku vota leswaku va ta kota ku vota eka nhlawulo wa miganga. Vaakatiko va salele hi tiawara ku ya fika hi awara ya 12 navusiku ku va va nghena eka portal ya IEC va tsarisa ku vota. South Africa, you have done it again. You never cease to amaze us. Of course, we know that not everyone that is eligible to register has registered to vote. But you have rewritten history. We will go into this election with the highest number of registered voters than we have heard in any of our previous elections. Loko a tivisa nongonoko wa nhlawulo, IEC pfulele vayimela ku langwa va mavandla ya tipolitiki na vayimela ku langwa lava tiyimelaka ha voxe lava lavaka ku va va phikizanela nhlawulo, naswona siku ro hetelela i ti 28 n'hweti ya leyi hi awara ya 5. Is that the voters' roll will close at midnight tonight. Once the voters' roll closes, no new registrations or changes to registration details will be accepted for the 2026 local government elections. Ku ta fikela sweswi, Afrika-Dzonga ina 674 mavandla ya tipolitiki lama nga tsarisiwa, laha 330 ya wona va nga tsarisiwa ku nghenelela nhlawulo etikweni hinkwaro. 32 i maswifundzakulu, kasi 257 i maswifundzantsongo, ivi 55 i va timasipalankulu kumbe ti-metros. If a contestant loses in these elections, the deposit is not refundable and is forfeited to the National Revenue Fund. This is not money that is with us. It is money that goes to the National Revenue Fund. The required deposits are as follows: 4,700 rands in an election in a metro municipality, 2,800 in an election in a local council, 1,800 in an election of a district council, 1,800 for an independent ward candidate, or in respect of each party ward candidate if the party is not contesting the PR election. Sweswi nhlayo ya vanhu lava nga tsarisa ku vota yi le ka 29 wa mamiliyoni. Mfumo wu vula leswaku wu lulamile ku sirhelela maAfrika-Dzonga. Namuntlha komiti ya nhlengelo wa tindzawulo ta vuhlayiseki a va ri na nhlengeletano ni vateki va mahungu laha va nga hlamusela hi makungu ya vusirheleri hi swiyenge swo hambanahambana swa tiko. Komitinkulu ya vuhlayiseki kumbe NetJoins va andlele makungu yo tisa vuhlayiseki hi nkarhi wa nhlawulo. Mutshamaxitulu wa komiti Lieutenant General Tibelo Musikiti u tshembise vaakatiko leswaku va ta va hlayisekile hi nkarhi wa nhlawulo. Musikiti u ri swilo hinkwaswo swi fambe khwatsi hi mahelo ya vhiki yo tsarisela nhlawulo ro hetisela. U ra ku va nga na timhangu to xungeta vuhlayiseki. As we move closer to the local government elections, NetJoins has already activated an extensive electoral operational plan, which I have no doubt sitting here today that it will be implemented with precision. This plan includes visible policing, intelligence gathering, protection of election infrastructure, rapid response capability, crowd management, and close coordination with Electoral Commission
and all relevant stakeholders. Musikidi u lemukise vanhu lava nga havaka va hoxe xandla eka ku dlawa ka van'watipolitiki leswaku va ta khomiwa naswona va ta gweviwa. Xilemukise lexi ve kona endzhaku ka ku dlawa ka van'watipolitiki vo hlaya tanihileswi ku yiwaka eka nhlawulo wa timasipala ta nyan'waka. Lava nga dlawa va katsa swirho swa vandla ra MKP, DA, ANC na EFF. Musikidi u ri xiyenge xa PKTT xa karhi ku endla vulavisisi naswona ku khomiwe vanhu va nkombo. From January to date, several politically motivated murders have been recorded ahead of local government elections. This includes the murder of MKP member in Gauteng, a Democratic Alliance Ward candidate councillor in Western Cape, 2 ANC councillors, 1 in Eastern Cape and 1 in KwaZulu-Natal, and 2 EFF members in Gauteng. Musikidi u tlhela khumba mhaka ya ku tlherisiwa ka vahlampfa eka rikwavo. U ri migingiriko ya maphorisa ni swiyenge swin'wana swa vuhlayiseki yi tise leswaku magidi nkombo wa vahlampfa lava laha tikweni swi nga ri enawini va tlheriseriwe eka rikwavo. As of the 3rd of August 2026, government has repatriated a total of 77,184 undocumented foreign nationals to various countries. This number has since escalated to date. Between the 1st of April to the 31st of July, 18,816 persons were formally deported, while 3,016 undocumented foreign nationals are currently awaiting deportation at Lindela Repatriation Center. Vandla ra ANC va tivise leswaku nhlawulo lowu taka wa timasipala ku ta va nhlawulo wo nonoha no tika eka vandla ra ANC kusukela loko ku ve ni mafumelo ya xidemokirasi. Leswi swi boxe hi matsalani general wa vandla Fikile Mbalula endzhaku ka nhlengeletano ya swirhonkulu leyi veke kona eBoksburg. Kambe ni hambi swiritano ANC va ri va ta tirha hi matimba ku gangisa vavhoti. We're going to announce the mayoral candidates in a week leading to the manifesto. It will happen before the 23rd. And then all our candidates who are going to be announced. I can see you are making predictions and all of that and so on. This is an ANC campaign. It's not a mayor's campaign. We have interviewed people based on our criteria. We want people who are able to run municipalities, who are qualified, proper credentials, and therefore who are in a position to lead sophisticated budgets. Based on our experience in the past, we just nominated people and put them in positions of responsibility to manage budgets and lead municipalities. That has posed questions over time and to us. So we were given a mandate to deal with what is called an independent Troika nomination. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Hungu leri ha ku nghenaka un'wana wa vadlayi va Warwick Stock loyi a tivekaka hi vito ra DJ Waras u gweviwe ku tshama ejele 25 wa malembe hi khotonkulu ya Joni. Jaquim Armando Phakula wo huma eMozambique u tivone nandzu wo dlaya DJ Waras. Phakula u tlhele a tivona nandzu wo va ni xibalesa lexi nga riki enawini xikan'we ni maqulu. Phakula u tlhele amukela ni nandzu wo va laha eAfrika-Dzonga handle ka mpfumelelo. Phakula u gweviwe endzhaku ku fikelela ntwanano na khoto. Nandzu eka muhwehliwa kulobye wona wu ta va wa ha ya emahlweni ndaka vhiki leri taka. The NPA welcomes the conviction and sentencing of 25-year-old Mozambican national Armando Phakula to an effective 25 years imprisonment by the Gauteng Division of the High Court in Johannesburg for the murder of Warwick Stock, popularly known as DJ Waras. Phakula pleaded guilty in terms of Section 105A of the Criminal Procedure Act, admitting that he carried out the killing for payment. This sentence
reaffirms the NPA's commitment to ensuring that perpetrators of violent and contract killings are held accountable and that justice is served for the victims and their families. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 17 cents, pondo i 21 rand 79 cents, euro i 18 rand 67 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 13 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,341 a ounce, platinum i $1,745 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $82.50 imphongolo. Ni hambileswi Banyana va nga va ni masungulo yo biha eka mphikizano wa WAFCON, va tshemba leswaku va ta hlula Morocco mundzuku ni madyambu eRabat eka mphikizano wa vona wa WAFCON. Loko vo hlula swi ta va pfulela tindlela to ya eka mphikizano wa misava wa vaxisati wa FIFA 2027 eBrazil. Tlangelo ra Banyana eka mphikizano wa nan'waka wa AFCON a hi leri tshembisaka ku fika eka nkarhi wa sweswi. Va lahlekeriwe eka ntlangu wo sungula ehenhleni ka Tanzania hi tigolo timbirhi eka yin'we. Eka ntlangu wa vumbirhi a va hlongorisa Ivory Coast hi tigolo timbirhi eka tandza endzhaku ka nkarhi wa 60 wa timinete ntlangu wo sungurile, naswona a swi komba onge va ta huma eka mphikizano, kambe va kote ku tiyimisela loko va huwisa tigolo timbirhi to ringanisa xikoro. A va lava ku hlula no tlhela va pfuniwa eka mitlangu yo hetelela ya mintlawa, naswona va kote ku huma hi mbovo wa nayiti. How we started was not good, but it kept us on our toes. I feel like sometimes it goes back to it's not how you start but how you finish, and with that experience and getting those results, they always keep you awake. You know that, hey, anything is possible, so you need to give your 100%. So that was a push for us to get where we are now and to go where we want to go. Banyana va tikeriwa loko va hlangana na swipano leswi nga ni vatlangi lava tirhisaka matimba. Morocco i xipano xo hambana. Mutlangi wa le ndzhaku fikile magama u ri vona na Morocco va ni tlangelo leri fanaka. I think playing the ball like according to what we know, keeping the ball, all that stuff. Like I feel like for the past 3 games we didn't play it according to what we know. We were playing because the opponents were taller than us. They didn't allow us to keep the ball a lot. We were playing most of the time in goal. So I think going forward, Morocco is going to give us what we know already. We just have to keep the ball and play what we know. Morocco va hete ehenhla ka ntlawa wa vona wa A hi nkombo wa minkutlunya endzhaku ku hlula Algeria na Kenya, naswona va tlanga ku ringana na Senegal. Robert Modley, mutlangi wa le xikarhi wa Banyana u ri ku hlula va rhurhele hi tigolo timbirhi eka yin'we eka mphikizano wa 2022 swi va nyika ntshembo leswaku va nga hangeta nakambe. Now it's do or die. We know what is at stake. We know what Morocco will bring. We know that they will have a full stadium, etc. But we've been here before, you know. It's about how badly we want it. Also, we are playing team. They're also a team that likes to play, and I think it's going to suit us very well. Mohluri u ta hundzela eka ti-semi-final, naswona swi tlhela swi vula ku fikelela ku ya eka FIFA World Cup eBrazil lembe leri taka. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala, kambe mi nga fambeli kule. Endzhaku ka mavhengele ti akeni Mkhalani u yisa emahlweni ni maxelo. Ti hlayiseni mi va ni mahelo ya vhiki lamanene. Inkomu.
Inkomu Khazamula riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko langutisa ka la xifundzenikulu xa Limpopo Mpumalanga kasi kona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona kasi loko langutisa ka la xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal na Eastern Cape kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi ri kwala ka 30 wa ti-degrees kasi na mundzuku na kona loko langutisa ka la xikarhi ka tiko kona ku langutele mapapa kasi loko langutisa ka la xifundzenikulu xa Western Cape kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi ri kwala ka 60 wa ti-degrees kasi langutise leswaku vumba maxelo va lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona kwala Northern Cape kasi loko langutisa maxelo exifundzenikulu xa Gauteng kona ku langutele maxelo nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe siku ri kha ri famba ku ya kha ku kufumela kwala Pretoria kasi na Johannesburg yona ta va yi karhi ka 23 wa ti-degrees kasi loko langutisa ka la xifundzenikulu xa Limpopo kona ku langutele maxelo nga ta va kha ku titimela nampundzu siku ri kha ri famba ku kufumela kwala Polokwane Musi na 24 Thohoyandou 23 kasi loko langutisa ka Malamulele Maphata Blink Vater kasi na kwala ka Dzumeri hi nkarhi va ka dinga ne le Botsholeni na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 23 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Phalaborwa na kona yi ta va yi ri kala ka 25 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Mpumalanga kasi na kona ku langutele maxelo nga ta va kha ku kufumela sikukusa kasi na kwala Mbombela loko langutisa kwala Acornhoek ne le Cork na kona ku ta va kha ku kufumela loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal na kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku kufumela Richards Bay kasi kwala dorobeni ra Durban na kona yi kha famba kwala ka 27 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Eastern Cape kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela ka ndhawu tin'wana kambe ku kufumela loko siku ri kha ri famba Mthatha 32 kasi loko langutisa ka la Gqeberha kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 21 wa ti-degrees loko langutisa ka la Western Cape na kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe siku ri kha ri famba ku kufumela George 20 loko langutisa ka la dorobeni ra Cape Town kona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 15 wa ti-degrees loko langutisa ka la Northern Cape kasi na kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu ku kufumela ka tindhawu tin'wana Upington 29 kasi Kurumani yona yi ta va yi kha ri kwala ka 26 wa ti-degrees loko langutisa ka la xifundzenikulu xa Free State kasi na kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku kufumela ka tindhawu to tala loko langutisa ka la Bloemfontein 24 Welkom yona yi ta va yi ri kala ka 26 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala North West na kona ku langutele maxelo la nga ta titimela nampundzu kambe siku ri kha ri famba ku kufumela Rustenburg 26 kasi Mahikeng kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 26 wa ti-degrees kasi yalaha ku ri maxelo na mina ntombi ya ka Mkhalani riperile.